Nshuti bakunzi ba televiziyo Umwete TV, tubanje kwifuriza amahoro dushimira abamaze gukora subscribe, abadema kuduha ibitekerezo bakoze like na share, mve ko muri tubashimiye. Dushishikariza kandi n'abatarakora like, share na comment, ndetse n'abatarakora subscribe kugira ngo bakore subscribe kugira ngo babe mbere mu kugezwaho amakuru agezweho kandi ku gihe. Kuri uyu munsi rero, kuri wa kabiri tariki ya 8 z'ukwa gatandatu 2021, tubagezaho amakuru atandukanye ya siporo, ya politiki ndetse n'ubuzima n'amakuru y'imyidagaduro. Duhereye ku makuru ya politiki, turagezaho ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye mu biro bye Ahmed Abdul Aziz Katan, umunyamabanga wa leta muri Arabia Saudite ushinzwe ibirebana na Afurika. Kandi uyu munyamabanga yahuye na Minisitiri w'umunyamabanga wa leta Vincent Biruta. Kandi mu makuru y'ubuzima tuziza ko uyu munsi mu Rwanda hatangiye gutangwa icyiciro cya kabiri cy'urukingo, aho bafashe urukingo rwa Pfizer, aho rwahawe abantu bari hejuru y'imyaka 75. Kandi tubagezaho ko ikigo cy'u Rwanda FDA yaburiye abanyarwanda gukoresha ibiribwa ndetse n'imiti, kubanza kubigenzura kandi ukabigira n'amakenga. Kandi nanone mu makuru ajyanye n'ubuzima turabagezaho ko imbwa ari imwe mu gikoresho kiri kwifashishwa mu gupima COVID ku kibuga cy'indege, aho ejo kuwa mbere aribwo hamuritswe uburyo ki imbwa ishobora gupima COVID-19 mu Rwanda. Kandi mu makuru siporo tubagezaho ko intsinzi y'ejo y'u Rwanda, ikipe y'Amavubi aho yanyagiye ikipe ya Central Africa ibitego 5-0. Ikaze rero mu makuru yacu. Turahera rero mu makuru ya politiki nk'uko twatangiye tubabwira. Kuri wa kabiri tariki ya 8 z'ukwa gatandatu 2021, Perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yakiriye mu biro bye Ahmed Abdul Aziz Katan, umunyamabanga wa leta muri Arabia Saudite ushinzwe ibirebana na Afurika, aho ari uruzinduko agiriye mu Rwanda bwe rwa mbere, kandi ko yaje kungurana ibitekerezo ku birebana n'umubano hagati y'u Rwanda na Arabia Saudite. Kandi uyu munyamabanga wa leta Ahmed Abdul Aziz Katan, umunyamabanga wa leta muri Saudi Arabia cyangwa se Arabia Saudite ushinzwe ibirebana na Afurika, yaganiriye kandi anungurana ibitekerezo na mugenzi we Minisitiri umunyamabanga wa leta Vincent Biruta. Baganiriye byinshi bitandukanye kandi basinyanye amasezerano y'ubufatanye ndetse n'umubano hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Arabia Saudite, aho iki gihugu cyateye intambwe kandi cyasinyanye hagati y'ubufatanye ndetse n'umubano ugiye kwiyongera hagati ya Arabia Saudite ndetse n'u Rwanda. Dukomeje rero ku yindi nkuru z'ubuzima, nuko kuri uyu wa kabiri mu Rwanda hatangiye gutangwa urukingo rwa kabiri cyangwa se second phase, ni ukuvuga ngo icyiciro cya kabiri cy'urukingo rwa Pfizer ku bari bafashe icyiciro cya mbere,
aho kuri uyu wa kabiri mu gihugu hose hatangiye gutangwa uru rukingo, aho urukingo rwahawe abari kuva ku myaka 75 kuzamura, ubwo ni abasaza n'abakecuru bari hejuru y'imyaka 75 ndetse no kuva kuri 75. Urukingo kandi guverinoma ndetse ifatanyije na RBC cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima baributsa abaturage bose ko kuba hari abafashe urukingo tutagomba guteshuka ku ngamba zo kwirinda coronavirus, kuko coronavirus ihari kandi uretse kuba igabanya amahirwe ya benshi bapfa, kuba wakikingira ntibivuze ko utarwara iyi ndwara, urayirwara nubwo itakuzaza cyane ariko ukaba wayanduza abandi. Bisaba rero gukomeza kwirinda mu gihe abaturage bose batari bahabwa uru rukingo. Kandi mu nkuru yindi y'ubuzima turabagezaho ko ikigo gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa Rwanda FDA cyasabye abaturarwanda kwitwararika ku biribwa bitujuje ubuziranenge kuko ari intandaro y'indwara zikomeye nka kanseri na diyabete. Nk'uko iki kigo cyatangaje ko abaturage bagomba kuba maso ku biribwa, bagomba kubanza kugenzura nimba ibiribwa byujuje ubuziranenge, bifite icyangombwa kiranga ko cyujuje ubuziranenge. Ahangaha yaburiye abaturarwanda bose ko bagomba kubanza kureba nimba ibiribwa bagiye kurya cyangwa se gukonsoma byujuje ubuziranenge. Ahangaha yavuze nk'amafi, avuga amashaza, avuga nk'amagi n'ibindi biribwa byose bitandukanye ko ushobora kubirya bitujuje ubuziranenge ugasanga ukuyemo ingaruka zo kuba warwara indwara zitandukanye harimo kanseri ndetse na diyabete. Ubwo rero naha buri umwe wese kubanza kugenzura, kandi aho ubonye hari iki kibazo kakihutira kubimenyesha inzego ziba babishinzwe ko hari aho bacuruza ibiribwa bitujuje ubuziranenge. Kandi n'andi makuru y'ubuzima, aho ku munsi w'ejo ku wa mbere w'iki cyumweru DIGP Felix Namuhoranye ndetse n'umuyobozi mukuru w'ikigo cya RBC mu Rwanda cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bafunguye ku mugaragaro igeragezwa ryo gusuzuma coronavirus hifashishije imbwa. Iri geragezwa ryatangirijwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kanombe. Iki gikorwa kikaba kizamara amezi 3. Ahangaha rero niho nk'uko ubufatanye bwa polisi y'u Rwanda ndetse na RBC, aho hari imbwa zatojwe kandi zizi neza, zihumuriza zikamenya umuntu niba afite coronavirus cyangwa se ntafite. Iri rero ni ikoranabuhanga mu Rwanda rimaze kuhagera kandi rishimishije cyane. Izi mbwa rero bazita sniffer dog. Izi mbwa ziba zatojwe kandi ziba zipima kandi zitanga ibipimo byizewe. Hanyuma kandi mu yandi makuru ajyanye na politike turagezaho ko Paul Rusesabagina yanze kwitabira urubanza bitewe n'uko yahatumyeho abakobwa be cyangwa se abana be ngo bagume mu itangazamakuru, bakomeze batangaze cyangwa se bakomeze baburane bavuga amakuru atizewe. Ahangaha kandi aba bana be biravugwa ko Rusesabagina yahamagaye abana be arababwira ngo noneho nimusakuze cyane mu itangazamakuru ndetse no mu mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ahangaha byatumye
kwivana mu rubanza byari ukugira ngo we n'abandi bamushyigikiye bajye birirwa basakuza mu binyamakuru na za social media. Ese gusakuza byazamara iki? Ahangaha rero birumvikana ko yivanye mu rubanza, yanze kuburana bitewe n'uko ashaka ko abana be ndetse no mu muryango we ndetse n'abandi bamushyigikiye kugira ngo bakomeze bagume mu itangazamakuru, bakomeze gutangaza amakuru atari yo. Ahangaha rero twakomeje gushaka byimbitse amakuru atandukanye kuri iyi ngingo, aho umuvugizi wa RCS Rwanda cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa, Rwanda Correction Services, umuvugizi rero w'iki kigo SSP Peri Uwera Gakwaya mu kiganiro yajyanye na RBA yatangaje ko Rusesabagina ari umufungwa nk'abandi kandi ko tumufata kimwe n'abandi. Ahangaha rero yavuze mu kiganiro bita Waramutse Rwanda, aho yatangaje ko Rusesabagina nta kibazo afite, ahabwa serivisi nk'iz'abandi bagororwa bahabwa, iyo akeneye ubuvuzi ko buhabwa, iyo akeneye ibiribwa ahabwa, ndetse n'izindi serivisi zose zigenerwa umugororwa ko Rusesabagina azihabwa. Ubwo rero kwirwa basakuza mu itangazamakuru ngo bamurekure ibiki n'ibiki bavuga bitajyanye, ahangaha uyu muvugizi yabwiye ko ari ukubeshya cyane kandi ko Rusesabagina nta kibazo na kimwe afite. Hanyuma rero mu makuru ya siporo tubagezaho ko ejo mu Rwanda aho ku isaha ya saa 9 kuri stade Amahoro habaye umupira wa Centrafrica ndetse n'u Rwanda, aho wari umupira wa gicuti uhuza ku Rwanda n'iki gihugu cya Centrafrica, aho igice cya mbere cyarangiye ari ibitego 2 by'u Rwanda ku busa bwa Centrafrica, hanyuma igice cya kabiri kaza ku ruhande rw'u Rwanda hakinjira ibitego 3 ku busa bwa Centrafrica, hose hamwe umukino warangiye ari ibitego 5 ku busa bwa Centrafrica. Ni intsinzi rero abanyarwanda bishimiye muri rusange, aho bashimiye n'umutoza wabo Mashami Vincent ko ikipe y'u Rwanda ari kwitoza neza kandi ko ari kwegeza kure. Ahangaha rero kandi twabara kubabwira ko kuri uyu munsi hari umugore mu gihugu cya Afurika y'Amajyepfo cyangwa se Afurika y'Amajyepfo cyangwa se mu ndimi z'amahanga avuga South Africa, iki gihugu ko habonetse umugore wabyaye impanga 10, aho bidasanzwe kubyara abahungu 7 ndetse n'abakobwa 3 icyarimwe. Amakuru yacu rero nakagaruka nkuko umwanzi w'ibyiza ari ibihe, reka duhindure ahangaha twibutsa abatarabasha gukora subscribe bashe kuyikora, like na share na comment, kandi tubashimira n'abaduha ibitekerezo ko bukeye nuko bwije. Umwete TV, knowing the breaking news every time. Amakuru yacu rero nakagaruka, reka tuzasubire kuri mikoro zanyu ku masaha y'ejo nk'iki gihe. Mukomeze kugira ibihe byiza ndetse n'amahoro aturutse ku Mana.